Күгей авыл мәдәният йортында Рафи Җәләлиевның Чулман авылының урамын тагын бер кат урабым дип исемләнгән китабын тәкъдим итү кичәсе була. Рәхим итеп карагыз. Әле дуслар, тамаша залы туган Рафил абый Җәләлиев бүген кунаклар җыйган. Шунда беләбез. Рафил абый турында сезгә сөйләп бирәбез. Biz zamana балалы интернетны ачабыз. Рафил абый Җәләлиевне сайтын эзләп табабыз. Микүттә Ибрахилда ир бала туган дөньяда. Ир бахыт. Киз бахыт сентябрь аенда. Рафи дип исем куштылып, сезгә килешеп тора. Бердәнбер һәм сез беренче авыз талихында. Тарихчы, сез язучы, сез ватанны тотучы, Казан язучыларын монда алып кайтучы. Kızlar kızına karara yiyorlar degizimi. Naliye opan elektrem de o bana jirdi. Kimler gene oynar düşünürken, kuşlarına olup kimler gene saltın şişine suyun içineyken. Oğuldaşlar, bugünkü gün bayram bizden için. Çünkü biraz allaqachon kerak bo'lgandir u. Endi bugungi kunga qadar ali yaxshi bizning ko'rkam Rafilimiz shu bayramlarni kitap bayramlarini yarib chiqdi. Dürüstün ettirge kerak Nurlatqa kelganim var menim, lakin mine Kugayga kelib jetganim yo'q edi. So'nggi yillarda mine yaqin do'stim, qalamdoshim Mahmud uchrashtirib, Rafil bilan tanishtirgach, Kugay degan so'zni yoshrab esga tushira boshladi. İki kitaplardaki yandan oğlumuzun ismini içigari deyip qaytarıp da so'ragan vaqtlarim bo'lgandir. Çünkü Tatarstan'da bulmagan oğlum yok deb yashaydim. Hamına Kugayda birinchi topdim. Men botir tugil. Qo'rlamag'iz, men baxir tugil. Kunlashmagiz, men bir kut tugil. Irkitmagiz, men kirtlik tugil. Yotmagiz, men yuvosh tugil. Yilatmagiz, ko'ngil tosh tugil. Söylenmegiz, ol kishi tugil. Yaratsangiz, men kishi ko'ngil. Samstan bir tapır dikkat Hürmetli ediplerimiz, hürmetli Rafil abim. Sizge icadi işinizde zor uğuşlar tilimiz. Xudoy tala sağlık selametlik bersin sizge. Şulay uchrashuvlar nasip etsin. Mana sizin bilan bugungi uchrashuv bik yiroqqa ketişi.